Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba ezishisayo umkhanya kude TV kubingelelwa uvusi mavusana laphana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana ithinta i-album kaSicebi. Abalandeli inkundleni zokuxhumana laphana wengane zakwethu bakhala ngokuthi uSicebi kulokhu ubancishile umfudumezo. Siyazi laphana ukuthi uSicebi umuntu obuyathatha ingoma kwamanye ama-genre ayibuyisela kumaskandi, bathi ukwehlisile ke laphana lokho wengane zakwethu, ugcwalise kakhulu ingoma zothando laphana wengane zakwethu, kodwa yona i-album imnandi. Thina lokho khuluma kakhulu ake sikudedele i-clip uzwe abalandeli ukuthi bathini nge-album kaSicebi. Ngiyabonga ke bhuti. Ukulokhuza kokufudumezo. Yena uSicebi angezikwali ukuthi ekufudumezweni kwakhe abantu bayamukela ize kunjalo futhi bayakuthanda lokho akwenzayo. Kulokhu into engimbukile ukuthi uzamile ukuphuma kuleyo nto, kodwa-ke yakufana kuwo ukuthi abantu bayithanda lento futhi bayayimukela kahle ekuthenini ingoma ayifudumeze ayishintshe kwenye i-genre, ayithathe kwenye i-genre ayibuyise kulo mculo wethu wesintu. So kuhamba kumshado mangathiwa uzama ukugudluka kuleyo nto. Abantu bayayithanda lento ayenzayo, so akusingathi uthathe isinqumo noma yini nje uvuke ekuseni athi uyaphuma kuleyo nto, iyomsha kakhulu emculweni. Hayi cha ngizwa kahle ngoba mengihamba phe kwalelo phuzu futhi osho kulona, leya ndoda leya ikholelwa ekuthenini ngendlela engiye ngizwe ngayo mina, ikholelwa ekuthenini iyona yenza lento eyifakela imali ngaleso sikhathi, uyabo. So njengoba afika emculweni ngo-20 aqala nje ukudlala ingoma lapho ko-Johnny Walker, ayingqale khona ukuthi yenze lento yokufuduza no-Never Say Never. Ngendlela kathi uqhamuke ngakhona kuleyo minyaka le abantu bamaze ethatha ilokhuzana ingoma zakwamanye ama-genre elethela kumaskandi. So leyo nto leyo ukuthi yena iyona emfakela imali, akakwazi ukuthi eyekiswe abantu kuyo, uyabo. Yeah.